Po preporuci lokalne samouprave, sredstva u iznosu od 58.600 evra, koja su obezbeđena preko Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, uložena su upravo u romsku malu u Jadranskoj Lešnici. Reč je, kako nam je danas rekao pomoćnik gradonačelnika Ljubinko Đokić, o nekoliko projekata koji treba da unaprede kvalitet života meštana ovog zaseoka. Ovdje u okviru mesne zajednice Jadranska Lešnica nalazi se ovo romsko naselje i meštani ovog sela do ovog glavnog puta dolazili su putnim zemljištem pored kojeg se nalazio kanal i za vrijeme vrlo malih kiša kanal se izlije, tako da su oni prosto dolazili potokom do svog mjesta. Mi kao grad smo imali želju da im pomognemo i konkurisali smo sa jednim projektom kod međunarodnih organizacija. Taj projekat je prošao i njegova vrednost je bila 56.000 eura. U okviru tog projekta mogli smo da uradimo 3 puta, koji ste vi već sad snimili, i da izbetoniramo ovaj kanal, tako da je kanalisana voda i odvojili smo ogradom put od kanala. U okviru ovih 56.000 eura uradili smo još na ambulanti ovdje u mesnoj zajednici 2 prostorije za stomatološku ordinaciju, 1 mokri čvor i rekonstruisali krov. Na ovaj način pokazali smo da i ona naseljena mjesta koja nisu blizu grada jesu naš prioritet i ne važi ono pravilo daleko od očiju, daleko od srca. Na ovaj način i završetkom ovog projekta mislim da smo podigli kvalitet života bar i u ovom romskom naselju. Predsjednik mesne zajednice Jadranska Lešnica Dragan Todorović ukazao je na dobru saradnju Saveta mesne zajednice sa gradskom upravom i prema njegovim rečima ove investicije omogućit će bolje uslove života za 29 domaćinstava u kojima živi više dece mlađeg uzrasta. Zadovoljstvo mi je što ponovo pred vašim kamerama i preko vaših medija mogu da se zahvalim svim ljudima koji po ko zna koji put pomažu našu mesnu zajednicu Jadranske Lešnice. Ovu priliku ću da iskoristim da se zahvalim Organizaciji za bezbednost i saradnju OEBS-u, kao i lokalnoj samoupravi koja po ko zna koji put pomaže mesnu zajednicu. Pre par mjeseci mi smo imali ovdje problem sa putom, kao što je gospodin Ljubo Đokić rekao, koji je uspešno urađen i završeni put i kanal. Međutim, samim tim radom pojavio se još jedan problem, da u zimskom periodu je postojala šansa da neko sleti u taj kanal. Mesna zajednica je se obratila lokalnoj samoupravi, oni OEBS-u, i kao što sami vidite, završena je ograda i put je sad bezbedan. Moram da iskoristim priliku da se zahvalim lokalnoj samoupravi, koja je od zadnjih 10 godina, koliko sam ja u mesnoj zajednici i u gradu, u više navrata pomagala u veoma kapitalnim investicijama našu mesnu zajednicu Jadranske Lešnice. Moram da kažem i da ovu priliku iskoristim da ponovo zamolim i OEBS i lokalnu samoupravu, kad sam već kod romske, da zamolim da imamo jedan put u dužini nekih 400 metara ovdje iza naših leđa, za koji ne treba puno da se ulaže. Mala investicija, šljunčenje ili rizlovanje puta. Projekat Sigurnim putem u budućnost uspešno je realizovan, a ovih dana očekuje se otvaranje novih konkursa koje je obezbedila Evropska unija za Srbiju.